I poslije sam sebi da što ćemo raditi. Što je bilo da je Pajkom bio na turniru moći. Tako ljudi, zapratite me na Instagramu, lajkujte Facebook stranicu i pridružite se mom Discord serveru za zabavu. Imate link u opisu, tako ljudi možemo krenuti na ovaj video. Still the same and I never change just to get a deal, but I'm ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing, yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch, I'm ballin', ballin'. I made a promise to my mama, I'ma turn these zeros into tens of commas, bitch, I'm ballin', ballin'. Closing $1 million deals. Sad ljudi, sad ću vam ja reći moje mišljenje kako bi Pajkom bio možda na turniru moći. Sad ljudi, ovako. Znači, svi mi znamo da se Pajkom tek pojavio, znači kad se završila Cell Saga, ta se Pajkom pojavio i onda to je kao neki svijet mrtvih, hajde tako kažem, i onda je Goku tamo išao kod King Kai zašto je bio mrtav od strane Cella i tamo je kao Kai, nima tamo isto neki da li istočni ili zapadni Kai, nisam siguran, kao Pajko je najjači na tom kao dijelu, da li na jugu, ne znam ljudi. A kao Goku je, zašto ona kaže kao King Kai, kao Goku je kao najjači. Jedan njih dva se bori na tom turniru, onda se kasnije on pojavio u Fusion Reborn i to je to. Tako da ljudi, i uopšte nije se ni pojavio, niti ga niko spomenuo, niti ništa. Tako ljudi, znači, svi mi znamo da kad je Goku išao po Androida 17-ice, da tu su bili kao neki lopovi, kao tamo, znači kao bi neki lopovi kao da ukradu kao te životinje i sve to i kad su njih dvoje zaustavili, onda Goku to prebacio tog lika koji imao bombu, kao Goku misli da ima bombu, sad kasnije Dende rekao da nema bombu, kao da je lagao i onda tu Goku kao otišao kod King Kai. Sad šta bi bilo upiti da primjer sa Pajkom, šta je bilo kao da je trenira kod King Kai, znači na primjer da je Pajko otišao da trenira kod King Kaja i sad upiti, ne znam, tu Pajkon dođe i tamo vidi Android 17-icu i Goku. I Goku kaže, gdje si Pajkone ovo, kao aj ti možeš kao treniraš na turniru moći. I onda bi Pajkon bio na turniru moći i to je to. Sad ljudi, protiv koga bi se borio Pajkon? Pajkon bi se borio protiv, ja mislim bi se on borio protiv Hita. Sad da li se borio protiv Jirana, da onako baš ako jako Goku, onda ajde može. Ili protiv Topova, znači ili protiv Hita, ili protiv Jirana, ili protiv Topova. Znači ljudi, nisam siguran. I da, to je to ljudi. A sad umjesto kako bi bio Pajkon, kako se zove, na turniru moći, možda bi bio umjesto Majin Buu, Frieza ne bi bio na turniru moći. Dalje bi bio u paklu i to je to. Tako ljudi, i to je to ljudi, pišite u komentarima šta vi mislite o ovoj temi, sve to. Tako ljudi, do sljedećeg viđenja ljudi, veliki pozdrav.